Ljudi u Fortnite vijestima, VTV ekskluzivno prenosi, znači samo za vas. Arena uživo, borba drkača za borbu za diviziju 7. Prvi topik današnjih vijesti. Zašto će Kolarić sljedeće iskoristiti curu na livestreamu? Kao neka OG mapa zgleda sivije. Teške boje. To je bilo kratke spika s Baretom koji je bio naš gost prije par tjedni dok se nije snimalo tu. Stari mi nije se snimalo svi urokani, brate. Linije vijesti. Da li će drkač biti u diviziji 7? Ko je kriv za 9/11? Sve to i puno više u Fortnite vijestima. Ne razumijem taj pojam, kupanje. Šta to znači? Otprilike kod tuširanje, samo malo duže. Šta, kakvi su vaši pojmovi? S čim to radiš? Sa tobom. S menom. Drkač se s menom tušira, novo u Fortnite vijestima. Prva ljubavna drama na vijestima. U seriji koju pratite svaki dan od 8 do 9. Duga serija, a puno reklama mi imamo, kaj da vam velimo. Kako znam, zadnja zona bude, svi smo se kretali. I onda bu mi tip vudril taj kurac Storm granatu i ja bom mislil da me haker ubil, sam bom odustao. Evo, da vidimo kak mogu ja svirati muziku. Ne znam kak je išlo ona. Joj, kak je to ona išla. Ne. O, kurac. S bolerom. Da. Ja nek pješice hodam iz prve linije, reporteru snimaj me. Iz prve linije. Planina je padala, polagano se topila. Kud ste otišli, bak te jebo, snimaj mene, brate. Ne okoliš. Pa ne brem, ja tam gore, stari, imam 40 komada drva, imam samo. Kak bom ja zimu preživjel? Hladnoća, brate. Noge su mi se zaledile. Hipotermija je nastupila. A kamermana i dalje nije bilo. Jebeni kamerman. Kolega, treba li vam štita? Kolega se pojavio odmah kad sam ja štita našao. Kakva jebena slučajnost. Isuse, ja napokon mogel zagristi ovu picu malo. Hladna pića. Isti kurac koji topa, samo malo mrzlo, malo za sebe. Glajdere. Glajdere. Ja bi rađe oružje. Ja bi rađe da se imam s čim braniti. Evo ti zeleni pištolj. Da. To je bilo oružje koje je zadnje imao prije nego što se upucao u glavu. Nova točka Fortnite vijesti je šta vi mislite o vraćanju Drumguna? Sve. Nisam znal da... Uvijek zna gdje ste, makar vi to ne želite. Je čudno jer ne...
Svjetlo mi svijetli u sobi, što znači da se struja troši. A likovi u Fatalu bombe lete, znači. Isus ti mater! To je moj odgovor na to. To je ona prva žrtva u ratu. Ej, ljudi, čini mi se da su počeli bombardirati. Pum, gotovo. Jedna bomba pala, ne znam, tamo u rijeku, a druga tebi na glavu. Daj zabri, da baš onak full nemaš sreće u životu, da si tipa tamo rođen za vrijeme Drugog svjetskog rata, ono malo prije, i da te regrutaju u vojsku za Drugi svjetski rat. Znaš da ti je život cijelo vrijeme sad nisi imao sreće, ali budala, ko čovjek bi si mislil, a cijeli život nemam sreće, rodio sam se su praktički nogama ko šibicama, ne znam, umjetnim koljenima, nikud nisam mogao uspjeti u životu, ali ajde, u ratu ću preživjet valjda, prvi pogine. Ne znam, vtopi se. Na treningu se vtopi. U umivalniku se vtopi. Ne zabri. E, dečki, idem se sam ja malo umit. Di je? Dotopil se u ovome kurcu, u umivalniku. Svaki, inače, pa možeš se igru hititi na hrvatski i svaka oružje se drugče zove. Ma je. Je, pa ja buš čul, ja ti to imam na hrvatskom, posebni mod za nas modere. Evo, tu mi piše sezona 9, besplatni propust 17, od 7 od 10, ne. Asistencija partije, asistencija partije za izazove. Moji partijski izazovi. Borba za opstanak. Dvocjevka, to je duo mod. Duo mod je dvocjevka. Uskočite i zabavite se. Borbeni bus kreće za 3 sekunde. 908 ljudi. Prijem nam je trenutno 14. Trenutno sve je pod kontrolom, ali ništa nije u redu. Ubi ga, tak mu treba, koji kurac nije pazil. I imate te izazove. Evo ga, opet komunistički izazovi, utopija. Mi smo u partiji, ljudi. Pozdrav vojsko! Ja imam gaze, brate. Ako te pogode. A koji kurac, stari moj? Ja sam neuništiv. Hiti, ja se zgradil. Ajde, hiti. Aha, si vidjel? Da jebeš to, imam sve kaj mi treba. Kalašnikov, moj dobar stari drug. Ovaj quad i ima možda driftboard koji. Nema ih. Dobro, preizbirljiv sam igra. Sorry. Preveć si mi dala jednak i ovak. Jedan hit je, default je jedan hit. Ovaj drugi je hit i pol. Hit i pol, majku mu jebem, hitu i pol. Jen, hit mu mamu jebo. Jen put mu mamu jebo, okej? Jednoga sam ubil! Ubil sam jednoga. Lovil sam ga ko zeca snajperom. Isus ti mater! Kaj je to za lika? Ne brek se micat! Dok su tak jake droge pa shvatiš. Ne brem se micat! Možeš me revajvat? Ne možeš! Evo ti na... Da si rekao idete revajvat, igra bi ti rekla Isuse pa ovo je dobar čovjek. Sve granate će ga mimo ići. Vidiš onak...
Tip cilja direkt na tebe snajperom, opali metak, skrene u pičku materinu. Noka si teammate zbilda. The power of friendship. Iz grenade launchera onak mlati. 6 raketa, sve se onak odbijaju od tebe. Onak, reporta me i njega banaju. Imam ti mini. I to je to.